Busimakhanya wa dingwaga di le 29 ga ana tsholofelo ya go bona tiro. Mme wa bana ba le 4 yo a neng a direla kgotlateropo ya Tshwane ga jaana o ikaegile mo madi a thebololoago. A re botshelo bo simolotse go nna makete fa a felelwa ke tiro. Dijo go boima re dependetse mo tšheleteng ya batswadi ya modende di 350 tsela gore re kgone go ja. Buso gareng ga badiri ba feta 800 ba ba sa itumelang bao ba begang gore madi a bona a tsenngwa mo akhaontong ya sephiri. Seno ke morago ga gore ba dirise letseka la poraefete go batlisisa ntlha eno. Ditšhelete di a tswa ka mo tša lena ka mo Tshwane go ne le ka mo akhaontong e di yang ka mo go yona e di fetša di a distributiwa a re tse gore di šiwa ko kae. Ga jaana ba re bokamoso ba bona bo le tobo. Ke na le mosadi ke na le bana ba sa sekolong ka lebaka la ka yona situation e tshwana le yona e. Re be re tshepetse mo go yona tšhelete. Mmasepala wa Tshwane o kganeditse dipego tsa gore go na le batho bao ba duelwang lotseno ba sa dira ditiro tse di maleba. Lefapha la rona la group audit and risk late last year ba dirile se re bitsang gore ke employee verification e fitlhetseng gore a gona di-ghost worker. Kgotlateropo e lopile badiri botlhe gore ba ikgolaganye le yona tebang le go wetsa lenaane la go khutlisa tiro ya bona. Offenses Timo, SABC News, Pretoria.